دم باش تماشاوان نیجا ام به تیگینا هفته لپیشبری وانه وی هفته امل سر تیگینا حقوقی بسکنن دما کو اخلاق دکوه روژوی تیگینا حقوقی جی دکوه روژوی چوا کو اخلاق گریدای جواکه و راستیا ویا پولیتیکه حقوق جی به همان شکلی گریدای دولت دستلاتداری سیستما سروریه یا ربرتی حقوق وکی اخلاق سروران پناسد که تو علاقه حقوق به جواکی را تنیا تو علاقه وی به تفگرین جواکی را جتنیا حقوق تکیلداری دستلاتداری و دولتیه ام جبو اخلاق سیستما دستلاتدار و دولت دبیجن حقوق دولت خرد دکه جواکی تنگ و لواز دکه همو هولدان حقوقی لسروی اساسینه ربرتی حقوق وکی اخلاق یک دستدارین دستلاتداری و میتینگری پناسد که هر حال لگل دستلاتداری و میتینگری جی اخلاق تنیه میتینگری لگوری اخلاق جواکی به اخلاقیه ملیوی ارینی تنیه نینیه و تیرد کرن ربرتی دبیجه حقوق عامور بنگهین ای رواکرنا مدرنیته کپیتالیسته وقتی کو خوکی ریوبریا رایا گشتی مشاندنا کارن ریوبریا رایا گشتی شیوه داهوراندن داتینه هولی هری زیده خوب حقوق رواد که قاشو عدالتا جواکی پیکتینه نوکویان جوله راد که بگلک دروین وسا اساس لملکی زخت و میتینگریه برجواندین یک دستدارین دستلاتداری و میتینگریه دپارزه لملی دینجی بناوی برجواندین جواکی دپارزه برجواندین فرد دپارزه مینا عدالت بلاف که خداتینه هولی و هول ده خرواب که مجی و هشمندیا جواکی حافظه یا جواکی برواجید که دخوازه خالبر چعوی جواکان رواب که حقوق دموکراتیک چه قاسی هیا؟ قاسی کو دولت زیدک دموکراسی هیا او جی هیا دما کو دولت زیدک دموکراسی هبه ولدیجی دولتی تیب کوشه و چاقی قاده که حقوق دموکراتیک جی هیا لی دموکراسی بخوا لگوری حقوق ناخبته لگوری اخلاق دخبته ریبراپو د پارازنامه پرسکریکا کرد و چارەسەریە نەتەوەیە دموکراتیک ده د بەشە چارچەوەیە تێگینی و تەوریک ده bi van nirxandinan mijara حقوقê ronî dike tevî hemû têkiliya حقوقê ya bi heq û dadê re fonksiyona wê ya bingehîn ew e desthilatdariya dewletê bêhtir xurt bike û her biçe qada civakê tengtir bike propagandaya حقوقê gelekî têkirin lê fonksiyona wê ji ber vê sedemê baş nayê zelal kirin piştî li şûna axlaq حقوق hate danîn derfet û îmkanên civakê yên pê karibe jiyanê bi pîvan domdar bike bergiriya xwe bike û xwe xwedî bike ji dest tên stendin ji polîtîka û xwerêvebirinê tê mehrûm kirin bi îdare û حقوqa desthilatdarî û dewletê ya ji jor ve bi awayekî yekalî hatiye amadekirin dor lê têgirtin û li mêtînkarî û zordestiya çînî têvekirin ji ber vê sedemê têgîna حقوقê jî bi kêmanî bi qasî têgîna desthilatdarî û dewletê şîloye li beravajîkirinê vekirî ye û qadeke ku lê mejiyê mirov bi hêsanî tê tevlihev kirin eger di civakekê de حقوق pêş ketibe ev yek bêparmayîna civakê ya ji exlaq îfade dike û ev yek nîşan dide ku di wê civakê de şerrekî pêşketî yê çînî ango mêtînkarî û zordestî heye bi rêkûpêkirinên حقوقî yên bi detay û hûrşaxî weke ku gelek caran tê gotin ji bo temsîla hêza heq û dadê nîne berava jî ev yek berjewendiyên yekdestdariyên mêtînkarî û zordestiyê yên bi awayekî sîstematîk hatine şifrekirin nîşan didin nexasim di sîstematîka mêtîngeriya kapîtalîst de حقوق derketiye astekî gelekî bilind û ev jî ji xwesteka kara zêde ya sînornenas a sîstemê ye em dema ji aliyê dîrokî ve têgîna heq lê kolin em ê yekdestdariya desthilatdariyê ya xeweka qiral xwedê îlankirî bibînin li vir têgîna heq hem çalakiya îradî ya yekalî ya monark û milkdariya wî hem jî xwedatiya wî îfade dike têgîna heq biya xwedê û Allah ra wek hev tê kirin û li gorî wan tê lhevanîn
ev jî vê rastiya em behsa wê dikin îfade dike. Ji aliyekî din ve mirov dikare hiqûqê weke exlaqê yekdestdariyên mêtînkarî û desthilatdariyê jî binirxîne. Exlaqê ji rê û resmê zêdetir li ser navê civakê çima be li wê qadê dewam dike, hiqûq jî her diçe qadê li civakê teng dike û ji bo desthilatdariya dewletê ve diguherîna qada çalakiyên birêzik û pîvan. Di modernîteya kapitalîst de mirov bi çavên seriyan jî nikare exlaq bibîne. Hema bêje tevahiya qadan, hewa û av jî bûne mijara hiqûqê û ev jî têgîna hiqûqê bêhtir berbiçav û zelal dike. Hukmraniyên şaristaniyên berê desteserkariya wan a civakî gelekî tê rexnekirin û ya rastî ev desteserkariya wan ewqas jî nemezin bû. û wexta mirov wan bi desteserkariya modernîteya kapitalîst ab hiqûqê hatiye rewakirin bide berhev, desteserkariya modernîteya kapitalîst di asteke sînornenas de ye. Di civaknasiyê de her diçe hiqûqê derdixin rêzên jor. Ji ber ku pêdiviya wan pê heye bi navê heq neheqiyê, bi navê rastiya civakî derewê, bi navê jiyana bi pîvan, jiyana zincîrkirî ve şêrin. Ji ber vê sedemê, hiqûq navgîna bingehîn a rewakirina modernîteya kapitalîst e. Çawa ku di diyardeya desthilatdariyê de jî hat dîtin, di qada hiqûqê de jî ya girîng ew e. Her çi qasî hatibe hiqûqîkirin jî divê mirov karibe aliyê exlaqî bibîne û hewl bide pê alûziyê çareser bike û bisînor be jî divê mirov zanibe bi exlaqê dawerivan dine nava hiqûqê civakê biparêze. Çawa ku erka rêveberiya civakî ya dawerivan dî nava desthilatdariyê divê mirov paş ve bigire, divê mirov ji bo parastin û domdarkirina civakê ji exlaqê dawerivan dî nava hiqûqê dest nekêşîne. Lewma jî lazim e rastiya hiqûqê baş bêfêmkirin. Divê nejbîrkirin. Ev rastiyeke wisa ye ku bi dewlet û desthilatdariya re derketî holê. Em vê heftê li ser têgîna hiqûqê sekinin. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de.